Potpisivanjem protokola između štrajkaškog odbora udruženih sindikata policije i Ministarstva unutrašnjih poslova došli smo do rešenja kojim ćemo u narednom periodu garantovati sprovođenje svega onoga što je zapisano u posebnom kolektivnom ugovoru za policijske službenike. Reč je o određenim specifičnim normama koji su pre svega važni za uslove rada i za materijalni položaj policijskih službenika i svih drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Takođe da se u najkraćem mogućem roku naprave predlog izmena i dopuna Zakona o policiji koji će omogućiti da se te sve odredbe posebnog kolektivnog ugovora primenjuju. Očekujemo da će posle rebalansa budžeta početi sa primenom i dogovorena i zapisana u posebnom kolektivnom ugovoru regulisanje prekovremenog rada policijskih službenika, a od nove godine se očekuje primjena i onog dela posebnog kolektivnog ugovora koji se tiče osnovice plate i načina obračuna koeficijenata, i za to vreme ćemo nastaviti sa poboljšanjem materijalnog položaja pripadnika policije i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Takođe, u određenoj dinamici će se u narednih nekoliko meseci do kraja godine će se ići ka tome da se u potpunosti isplate i zaostala primanja kad je reč o dnevnicama i putnim troškovima za pripadnike policije i ostalih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ono što je bitno reći, to je da Ministarstvo unutrašnjih poslova i Direkcija policije sindikate u policiji u Ministarstvu unutrašnjih poslova ne smatraju nekom drugom stranom, nego naprotiv želimo da zajednički radimo na ukupnom poboljšanju ne samo materijalnog položaja, već i jednog društvenog statusa policijske profesije, imajući u vidu da se dugi niz godina, iz godine u godinu, jednostavno gubila supstanca u budžetu Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno učešće budžeta Ministarstva unutrašnjih poslova u ukupnom budžetu Republike Srbije biva iz godine u godinu sve manji i manji, što naravno podrazumeva i da se o toj jednoj važnoj temi uloge policije i Ministarstva unutrašnjih poslova razgovara i sa najvišim predstavnicima državne vlasti, imajući u vidu da je to jedan veoma odgovoran posao koji zahteva ne samo da policajci postupaju odgovorno, profesionalno i da u potpunosti izvršavaju sve svoje obaveze rizikujući svoje živote, već podrazumeva da i država i društvo uvažavaju težinu te profesije i da se stvaraju uslovi za što bolji radno-pravni status pripadnika policije i ostalih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Tako da štrajk je samo jednokratna mera koja ne može sistemski rešiti ovo pitanje. Za nama je cilj da ove stvari o kojima razgovaramo rešimo na jedan odgovoran i sistemski način koji bi ostao i za one generacije koje će i u Ministarstvu unutrašnjih poslova i u policiji i u sindikatu doći i posle nas.